clear tu te chibai le vekule kan nga hlel em post office Hnaruak GDS assistant branch postmaster BPM official notification to voin khan ti chu anita a postal Hnaruak bi chian na le online a poisa choi lawa ma ania form fill up dan video atop lama hian kan en ho le don ani chuwang chuania top thlengin uluk takin video hi kan lo en chuak don nia post work song sa thi singthum somli le pakhat ania Mizoram bi ka hianin post zale somruk le paruk arwa kani mei thla khanin post zale somli le pahni anlo la to bokani UR somruk le paruk STB ka somkwale panga tin arwal ban lautan post panga arwak bokani UR hi general ST SC le OBC kan zawaya kan dil thei open category ania nakina posting kan than huna po ST ni lo UR chau dil theng chi alo mani pon keini tribal tan ST tan po khanin a select thei vekani thiam nangai te class 10 pass metric pass chin tan dil thei dona class 10 mark he poimo bera class 12 graduate mark kha poimo lem lavani merit list po hi class 10 mark base in unselect donani Mizoram chung post dil tur chuanin class 10 na mizo subject lak tel angayani mizo tong kathiama Mizorama kapianga kaseliana ti lampang kha ani vak lawani da ka thok turan ni wang hianin du tu sama chuan dil tu chu computer thiam two wheeler lir thei khal thiam ni se amairo chu compulsory ani lem lawani hlo hi BPM branch postmaster singkha sang ni atanga singni sang kwa thum somria thani dona ABPM dak seva kha singkha tatanga singni sangli zali le somsari thatin an hlo donani dil tu chu kom som paria tatanga somlin karani turania STSC tribal kaini tan chuanin somli le panga thlengin an dil thei donani STSC rualpan lo PWD tan kum somnga le panga thleng dil thei ani bokang selection process kan soita gang khanin postal Hnaruak GDS ABPM BPM na te hi class 10 mark merit base select turania written exam emo personal interview emo kha awmshan lovani selection an kalpui dan turtlang pui chu online atangin form kan fill up anga registration kan tia khanin class 10 mark kha percentage pi khan en berdonani online ani chuanin class 10 mark kan tu za fill up maila ti kha awmtheya online form kan fill up te hi last date zo huna document verification nei turin kan original mark sheet le document te kha form kan fill up te nen khanin ain milem ti kha verification an nei le dona tlin du awangin mark tam deuh khalo fill up taila document verification kan ti huna khanin min reject le don thawani chuwang chuanin original mark me na in mil thlap khanin fill up mai turani merit list si voing zat nge ti chu ani thin ti kha zona omboka tlang puin voinga ti chuani thina omsia chu merit list an ti chu masak pera khanin verification nei turin anan kota akhata khanin document verification mark enter kha loin mil lo emo khatiang document fill lo khalom ta se an reject anga mark musang ber .2 scan rank kha an ko le don ani chutiang zel chuanin third chance fourth rank fifth rank thleng kha ko na chance om don ani form fill up huna post preference hi engza nge da tur ti kha om le theya posting na mun hi panga vel tambera som vel select kha tok maya kan hria tur chu fifth rank thleng kha ko an ni don awang khanin post preference lo da treu kha om zia om chuang lawani post preference 1 atanga 5 in kar kha thadeu khan uluk tok takhanin selekila atok viawani class 10 mark sheet thi grade system ania engtin nge mark system in kan chanti rang ti kha zona omboka 9.5 in grade point kha puntir mai turani entirnan grade 7.5 khalo mutala I mark percentage tur chu 7.5 into 9.5 71.25 percentage kha ani donani class 10 na khan additional subject kan la silava fill up pangai siati khom theya additional subject kan la lawani pon kan du ber additional subject kha kan han select to panga mark ka khanin 0 kan enter mai donani mark 0 kha enter pop mai turani apply dan tur online atang apply turania Indian postal website chu indiapostgdonline.gov.in khamia atang khanin apply turani STSC PWD female candidate tan khan application fee omlawa UR tan chengza choi ngai thungani video top lama hianin online form fill up dan tur tutorial video khakaron da apply thiam lo tan chuan kan lo en mai don nia voin August ni thuma tang hianin
fill up tran thei ania last date of form application chu tun thla August ni somni le pathum thleng ani don ani edit correction kan ti po he ti thei dona edit correction ti theina hun chu ni thum ani dona August ni somni le pali somni le panga le somni paruk thleng ani don ani kan hria tur poimom chu kumin sahni le somni pathum mei thla a Postal GDS Hnaruak result kha second merit list thleng ti chu ani towa mei thla adil ho te khan result kha kan lo ngai chang thin don nia mei thla notification le July thla tu na chuak mek dil thei mek hi hriat pol lo turani ole tuna chuan online form fill up dan ilo en hawang u form fill up ma kan hriat tur pakhatna chuanin kumin January a emo mei thla emo postal na lo dil to registration lo to tan chuan registration khati le kherangai to lova registration number hlui kharingin direct in apply to mai turani panina chuanin kumin January a emo mei thla emo postal na la dil lo registration la timi alo fresher tan chuan registration khati nge turani a ti chuan registration kan ti zo hnuwa khan registration ID registration number te kha kan neyanga ti khan kan fill up to mai don ani ole saberin tuna kan hmuang hianin India Post Department website ta kan lutanga website link chu indiapostgdonline.gov.in ania video description a po hian a link omani kan lo click don nia ti chuanin registration stage 1 a hian alo oma kan soita kan khanin registration la timi alo fresher tan hemi stage 1 registration atang hianin registration ti turani a amai ro chu mei thla emo January thla a alo apply to registration ti tan chuan apply online a hian lu mai turani registration la ti lo tan registration ti hi kan click anga mobile number te applicant name te father's name date of birth gender community circle in which secondary school pass ti te year of passing le enter text shown below ti te oma kan fill up nu akhan kan submit anga ti chuan registration number kha registration number kan dong don ani registration ti to amai ro chu thei ngil kanom chuan forgot registration kha kan click anga mobile number emo email emo kan click anga kan enter anga ti chuan heta hiani mobile number kan enter anga kan submit anga registration number kan thei ngil to kha SMS in kan dong mai don ani ti chuan mei thla emo January thla a lo apply to registration lo to kanom chuan apply online a hian apply kan click anga registration number kan lo nei to kha heta hianin kan chulut mai don ani kan chutlu hnuwa chuanin select circle ti oma heta hianin northeastern northeast ti kha kan select don ani kan submit anga OTP sent to your register mobile number ain tia kan okay anga OTP SMS OTP kha kan dong anga kan enter anga chuan hemi text kan enter book anga next kan click le don ani ti chuan address details permanent le communication address te alo oma ti chuan communication address kan han fill up masanga house number street village district pin code te kha kan fill up anga ale lama hianin permanent address alom leya communication address le permanent address in angani chuanin box kan tikanga same as communication address ti kha kan tikanga amai ro chu permanent address ashanani chuanin ti hianin kan fill up mai don ani shan pain address details so chuanin qualification details ti lom leya heta hianin circle in which secondary school pass ti te year of passing ti te kha kan fill up to wangin registration kan tia khanin aum vek to a ain select sa a board kan select lenga class 10 kan pass na board exam khami board akha Mizoram a chuan MBSC Mizoram Board of School Education kan select anga result type a hianin marks ti hi kan select don ani ti chuan class 10 mark kha kan enter alo ngai ta a English Maths Science Social Science kan tiang chi te kha om ta ni ti chuan select subject ti a hianin MILB khaloni ta hei hi regional language local language ani ta
Mizoram ma chuanin Mizo select angai ni class 10 a khan Mizo lak nge ngai ya Manipur a chuan Manipuri ti te khatiang khan ni don ani chuan MI la Mizo kan select a ma kan enter anga maths te science social science kan tiang chi te khamak kan enter zelanga chuan a to pera hianin select subject alom velea da chuan additional subject kha ani ve thungani civics home science IT kan ti te khania additional subject ma kan enter anga amai ro chu class 10 na additional subject lalo kha om ve theita ni chu tiang tan chuanin kan share tu chu kan du ber kha kan select anga subject kan du ber kha ITM o engmo ber kan select anga 0 kan da don ani ma ka 0 da turani kha share turani ti chuanin kan soita kan khanin kan additional subject ma kha kan la ni chuanin kan enter anga GPS score chu engma da angai lawa save and continue kan click don ani ti chuan division applying for ti hianin select division a Mizoram division kan select anga posting khua office kan tho du na mun kha posting kha thlan tur lo nia Mizoram a hianin tunchuma hian post a somruk le paruka ruaka page khata hianin post som chi aruak theya chuwang chuanin page number hi 1 2 3 4 5 10 15 thlenga omani khata khanin khua kan du na posting kan du na kha page number a hian kan select anga ti chuan posting na ka kan thlang don ani posting kha ti hianin khua ka kan du na ka kan thlang dona ama saberin post preference lama hianin kan du ber first choice second choice third choice kan da don ani kho hai bio hi first choice ka da a ti chuan ka second choice atan chuanin enter na vekania na alan hi second choice ka da ta ni ka first choice zo a chuanin ka tling lo ni chuan first choice a khanin second choice a na alan kha ani don ani ti chuan mual cheng ti te mual pheng mual pui ti te kha omta ni third choice fourth choice fifth choice a thei chuanin choice kha som thleng te kha select tai la poi lawa amai ro chu fifth rank merit list thleng kha ko ni don wang khanin atlem bera post panga kha posting hun panga kha thlangila tok viawani ti chuanin kan soita kan khanin enter preference a hianin choice sat kha ti hanin kan tilang zel donani kan du tok nuwa chuanin a hnuai hianin kan chuk thlanga asilama hian declaration a box tick tur lo ama save and proceed kan click anga application submitted successfully alo in titani ti chuan kan scroll thlanga kan print do ni chuanin save thanga ti hianin save kan da anga hemi registration form registration number hi nakina result alo cho huna po khanin ming te alo ngai lo registration number khan aron om don ani